Ayo guys, ayo gang. Hello family. Ngiyazi nisemakhaya niplomile nibheka iTV manje ukuthi King Ginger today usiphatheleni. It is Home Affairs. It is Angisakufuni. So whereby I give people a platform to break up. Kuyahlukanwa la. Mawuthi kunomuntu ojola naye and ufila ngathi ungumrivet, tshela mina ngitshela izwe lonke ukuthi nina niyahlukana and that will be safe. So sivule ne protection order futhi mawuthi khona inkinga. Ay. Baleka Jose, Sabathi umthwalo uhambe. Baleka ngezinyawo zombili. Bufebe budlobile bomzansi. Fanele kuvalwe i-internet khona ingane izoqala phansi ziphathe kahle. Fanele kuvalwe le internet le. Ayivalwe ngoba yiyo nifundisa le lama shittiness la wena wenzayo. Take me to them. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyo, Bampolulu stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to King Ginger, cream de la cream. Sibuyile, batabuyila makosi. King Ginger bafethu, sihlukanisa abantu umsebenzi wami lokho ukusiza abantu ukuthi ba break up, ukusiza abantu ukuthi babe free kulento yothando, ukusiza abantu ukuthi babe right. We are in this universe, sonke siyahlanganisa, siyaphusha, but abantu ekugcineni kumele bahlukane. Uma isister yangikhalela uthi kimi indoda yakhe yamsogolisa, ngifuna ahlale la. Woza ngapha siswami khona uzongitshela nje everything go. Ukuthi kwenzakalani wazi sister unjani ngiyaphila ubani igama Thuto Thuto usiphalelile uya complaina uyakhala kwenzakalani umjolo kwenzani Hi na ko bu boyfriend ka abamphatle abagobatle yes jwang re kopa gore ya ba like a ke motshwaneni ke no ba jala ke tsama di club so I don't deserve him ba matlela exa so wena uqala nini ukujola no boyfriend yakho 2024 yes so maniqala nijola izinto bezinjani besi right but bone family all along ni ba pretend yeah so how did you find out gore ba go batla actions so mfana yena a reng hi like whenever re bua ka yone o etsa nka ga bone but wa bona gore o ga bona bampatle no dilase ke kry text from ex ya ge impolela gore ene ke ena bilongang ko boyfriend haint so mfana o batla go mobolela gore o sa mo rata because o khathetse yeah ke khathetse o zamile ke zamile so sefebe se se reng mo go wena ka texting ke tso mo moraga boyfriend tag ke boyfriend ya gagwe le nna I know bone ke di soulmate yo so o bolelo ke yena le gore wena you know I know and wena mo kreile go go yena yes what the hell how bon amponi so it's best gore ke tswe camera gagwe so bo o se ba gagwe because a o ngola da o re ba rata go go lwantsha they always cause aba batle nix ka nna so nano ke khathetse ke batla o tswa mo moraga ga mfana ena a reng o jolang le yena ge mfana like we irang ka ga bone taba ene e teng we ira ka ga bone a mo jwetsa mo complainela ka tsone o go tla bua le bone
until today. Till today. So when I Ke sa itse gore a wa try or like o baisisa nna ya like le. so when gore o tlo go decisioning eo gore a o sa mo batla wena so ikreetse motho mongwe na. I like that smile because you deserve happiness le wena. I deserve better. You deserve better. I deserve And better. you've been through shit. Yeah. Ga o gana le mfana o. Ai. Ene sheba a ke ne go go fa di-options ne ke tla o jwetsa option ya gago re tla mo fa 50 rand a go palama bri a go tlele ko kasi wena re tla go tlisela ka bus ne. Thank you. Welcome. Yehlisa lo mfana la ibhasini lami. Bhasi la kongwenya lelo. Bhasi la komtimande lelo. Alikweleti. Sister. Yes. So ukuba kule relationship nalo mfana kukwenzeni in emotionally wena? I'm emotionally drained. Like, I want nothing Nuyana to do with him. Like, it's more especially on a moto. O bonang gore a o kgathale. A o kgathalele. Yeah, hello unale like how feel comfortable. Wa itse gore go tlo go ba le dipuo. Ah. Jayam. Sure. Njani? Sharp wethu. Thanks. My sister man. Sihleli naye la uyasichazela ngawe the way enthanda nakamnandi ngakhona another way yomphethe grande ngakhona. Wena ungathi yini oyincanywayo ngayo umuntu wakho? Yo, umuntu amenza ngizizwe like the best man. The best mfethu. Yabona kunalena. Sure. Uhappy. Nothing in the world matters. Power to this. So Njwete, my brother, I want to know from you if Aunaliena, there's nothing else matters. Do you protect her though? Maybe mfana amoshele upilo gagwe. What do you do? Yo, re kalwana. Yeah, Kalwana no. No. Akabana. Omncane ne. Awu, yo, frostani too much wa direbe. Yeah. So gona le ntho a batlang go tsebisa yona le wena. Le wena ke re wa tseba gore wa go frostana ke. Le yena o batla gore o tsebe gore mo bolele sister. Hina ka go rata. Ke re le nna o a itse gore ke re ke go rata. Mara sometimes like re heletsa re tsa di decisions tse ileng gore reng ga re di tse because of re batla. It's because of situation. Yeah. Yeah, mo bolele sister. I you know what's happening. Go ganyena a bang batle. Mara re buile ka renetse. Go jetsitse go bua le bona ke. For how long? I'm trying. Trying. Yeah. For how long? Nana ko ke She means awuzame enough boy. Kyazama, it's just that one you don't see like from my end. Kyazama mfethu ba lebong. O jetsitse. Are you serious? Is that why you stay? Are you serious? Go like how bone gore ntwe e affecta go le go kae ne? Why are some really too fan? I No, know. a re Sekete it's uskang cross. A re bue. I don't really too. A re bue no yang. No, ikhulumeni mai. Awuthaka. Wa tseba gore go tsagalang. Bo o se ba gago ba moruga kana sister ba re wa feba ba ra se type tsa gago. Mara ke tseba apologize wa opula he. Ba etsa. Ba apologize itse Jwang ba sancengi ba pushiwe. Wa tseba go galona ba favor ex ya gago. And le yena wa mo founela wa moruga kana ka yi o mo sendela di threats. Wa itseba dilo tseo because wa di reporta mo go wena. Yeah. Ke mchaite mona go jetsitse go ska na ka mthu. Ana mo mthu ke mbe ya nteng philombaka. Wena no wa philombaka no not mthu ga ona le mthu. Family ya go yone e re. Ke tse ke tliso tata ba ya family. Ning Brian. Ning. Wa tsuka wa tangwano. So wena le ex ya gago le go tlalane no yana. Man. Mara o senda di message a re jwalo. Mthu maka go jetsitse ka yena mthu wa hlanya mthu. Ma go ganyena ba batla yena. Bona ba mmatla nna ke mbatli nna ke batla Mara wena. ba mo batlela wena. Nna ke batla wena. Bona ba mo Bone batlela ba bana la wena. So nna go beta go ha ke le go ganyena ke dule ke le uncomfortable. Yeah. Ke se sharp. Ba kopa re bue. Ai. Ntshele sister. Hai. A tsa go ba. Man, o bua. Yeah, okay. Yeah, mara o batla o bolela something. Asambala. Ai tsa go ba. Let's end this. Mo. Yes. Yeah. Pila batho ba. Ba dana re dithu batho ba. Hai.
Baby, It's child. love. It's child. Chai. Khona mangicela uze ngeyi. Now Thiam kanjani kulezi itulo? Ngiyacela, Ezami le itulo Brian. Thatha itulo zakho ya. No, Brian. Ngizoswe ngakunika nani imali yokugibela njalo. Ngoba usabuyele ngale bus engikulethe ngale. Athi my sister sikutshele. And another thing, Sengizavana I'm not. and another thing my sister kunento owena ongayazi ngayo. My sister happy manje. You happy? Ngitshele sister mina awushonga ukuthi ngingamtsheli. Bengithi kathi ungitshela uthi angikhiphe zonke le ndaba. Happy. So je tsa shinja taba tsa rona. O je tsa shinja taba tsa go, je tsa shinja go happy. Ha o je So it's okay. A ke sa go batla ke Yeah. thotse motho. O thotse motho. Yes. Wa nchitela. Akuchitheli uyakutshela njengamanje nje. Umuntu ochithayo umuntu ongatsho. Uthotsini mtho. It doesn't matter. So that's not cheating. It doesn't matter. When I haven't been cheating since ukhutleletse le ex ya gago. Edulang go galona e ratwang le bo os ba gago ba dira di TikTok challenges together. A le teng a shebile go rumong ya gago. Ginger. Okay. Awjol. Awtsiam ke na le mosadi a ke jole. Oh, na le mosadi. Yes. Yeah, tlolela le nna ke bole what's gonna be my wife. Ning o mo dira so. Amana O mo sa le treat us banyane. snacks. O mo treat us snacks. We're still learning it. Le bana ba gola ba go galona le mo treat. Why let's so mfethu? Why bo os ba why dumela bo os ba gago ba etse so? Le nna ke tsitsa ba go nna happy. Because ena ana ba tla mo buela. Ke nna ke teng ke tlo buella. Yeah. O paletse gale. O paletse gale. Ke manga o tshebe thotse. Ungabuka umntana kanjalo. Ungasabisi umntana, Ubani? Forget. Or forget the whole. Hayi. Usasabisa ingane namanje. Noma ingasajoli nawe. Hayi bona umtshita kamboni welcome. Ginger yazi nje. Yeah. Cela yeke indaba zami nomuntu. Ngicela ukuphi imali le yathi esikuphe yona. Imali. Yeah. Tell sister asikuphi imali uzogibe yabo lapha phezulu lamateksi adlulayo. Aye free. Uzobambe i1 yawo. Shiye lapha free from free uhlabu emakasana. Kusho yena wathi at least asikale imali. Ukubonisa ukuthi she still care. Awutham akasakufuna my sister. Please. Wabe yazi awuthi bheka mina ngathi yimi engihlangene necherry yakho. Sohlangana Godman. Nami boy. Nawe Godman. Nami boy. Uwe. Mina. Wena mongataba. Ngihlangana phi mina? Ngihlangana mina na. Nami boy. Uzobona. Baby. Ngafunela. Ungalokho ubiza lengane ngobaby wena. Hayi. Ukwamela. Uzongiphica nale Ufonela. umfoni laphi? Okuphuca nale mali mina. Mina wena mfethu uyobhekana nendaba zakho man. Hayi. Awuna indaba wena uhlula bosisi bakho. Wena uhlula bosisi bakho. Abosisi bakho badelela lo mntana lo. Abosisi bami bamome than wena. Ha! Ngene indaba zethu. Ha! Yasizwe le spring sakho lesi. Hayi. Yasizwe le spring sakho. O pala ke go bolela bosi ba. How do you feel gore boleletse mshimane mo gore tsa manyalo? It's like Usiya. something tswile on my shoulders. Awuna bothata. I'm okay, yeah. A gona bothata. A gona Ke tla dula ke le thusa. Kopa gore Thank you. welcome go tsenye go beseng re go ise go gae. Thank you. Sure. Aba mushayo Chris. Payise hey lafana ngaphaphi ke uChris lombulalayo ngenduku. King Ginger Cream de la Cream, take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Batsumtimanje mabuyo bampolunyu stars. Welcome to Anti Sacrifice. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. My sister, my hey, what made you go to inkinga usekhathele yisena